Thutha wa riboti kurekererio na kuonania ati mbeu njithi nio aria aingi mari na virus ya murimu wa mukingo bururi-ini, mutabania wa uhoro wigii murimu wa mukingo mwena wa Eastern Marion Mashewe niagiite na giikaro na airitu na atumia ethi tauni-ini ya Chicago county-ini ya Embu kwaliriria uhoro makiria wigii virus ino. Mashewe uri urugamirire Embu, Tharaka-Nithi na Meru niacakaite akiuga ati virus ino ni tabite muno miena iyo kuria airitu na atumia aria anini nio mahutitio muno ni undu wa kwaga gutaukwo na njira igwete uhoro wa virus ino. Young people are dying not because of HIV, they're dying because of the stigma related to it. They don't want to come out to share their experience, they don't want to come out and tell their partners, they don't want to come out to their families. Irita njira ya guthaitira mbeu njithi kumana na gute mioyo yao na kwinyarara ni undu wa guthutukanio iguru rigi murimu uyu. Mashewe niahinyiririe anyiti itemi yothe kuungana na gutigirira mbeu njithi ni maheo taro mukinyaniru wa kwigiriria kana guikara na virus ino. Oho niendekithitie mbeu njithi iheo hinya wa kimbeca kuona ati gwika uguo ni gukunyihanyihia utambia wa virus ino. So the measures we are putting is empowerment programs, like this is one of them. Empower them on issues of HIV. Mwena-ini wake MCA wa Guthukio Martin Mwangi niacakaite akiuga ati bara ya kuhurana na virus ino ndigayagirwo mbeca cia kuigana na uguo akendekithia thirikari ya county iyo kuongerera kigina gia kuhurana na virus ino makiria hari arutwo a ikiro cia university na colleges. Oroho nioritie aruna ake marugurie kambeni ya guthomithania na kuhurana na virus ino na gutigirira ihoto cia andu aria mari na virus ino citinagararwo. Twina universities na colleges iraukire na ugakoraga ciana cietu ciathie kure university iria nyingi tondu ciumite kundu kwina mathina tofauti matiravota ngigia kwirivira hostel na matiravota ngigia kuona mbeca cia kugura kindu mangiria. Koguo aria ingi ni mathiica gucaria andu aria tumetaga sponsor athuri akuru. Turoria ngavana wetu Martin Wambora ati ndira budget irathondekwa aroragie mwena uria wa health ati gukorwo mbeca iria irathondekwa cia gutrain anake etu. Handu-ini ha Inoro TV, jitagwo Winnie Kimani.